Mvunankulu welivela kaNgwane Cleopas wakwaDlamini ulifilatheleleke eSangwane walibhekisa laphana eBelgium laseBrussels lapho khona umelela silo semhlaba umlisa imbube ngwenyeme eMaswati emhlanganweni we-EU Summit. Kanti ke ngakulunye hlangothi ushito ukuthi lamave ase-Europe nase-Africa ahlangana kwathiwa njalo emva kweminyaka lemithathu baba nemhlangano ukubuka dona tepolitiki, temfundo kanye ke netempilo. Sisaza kubika ukuthi uhambeni lwethu siya eBelgium eBrussels edolobheni laseBrussels lapha ingwenyama isithume ukuthi siyoyimelela emhlanganweni lokubitwa ngokuthi EU Summit. Kusho ukuthi lamave ase-Europe nemave ase-Africa ahlangana nga-2001 kwavunyelwana ukuthi njalo ngeminyaka lemithathu tawuba khona lo mhlangano lapha kuhlangana khona kubukwa ukuthi kuhamba njani konke ukubambisana kutepolitiki kutemnotho nekuvikela nje boniswana ukuthi emaveni enjani kulo mhlangano kulesiya kuwo kuyawukhulunywa ngetihloko letinengana empeleni kuyawukhulunywa ngetemfundo kuyawukhulunywa ngato letekubambisana kuphindze kukhulunywe ngempilo ngoba naku sibuya esigemegemeni esikhulu kukhulunywe nangetegucuka kwesimo i-climate change. Thine-ke silivela kaNgwane sinelusito lolukhulu lesikutholako baka-EU. Sikhuluma nje lapha uSuthu lapha eSiphofaneni kunemisebenzi emikhulu lapha kwakhiwe khona emadamu. Kanti ke ngakulunye hlangothi uchazile ukuthi kuyawuphindze bese kuyabukwa nako ukuguquguquka kwesimo selitulu. Edinza bente channel eMaswati ngiJustice wakwaDlamini ngisesikhuphe.